zona ngisese ekhaya ngaqala lenkinga ekhaya kubulala kade khanjiswa zona phambili afika namakhesi ngiyothi amakhesi ayemathathu abantu ababengibhale kuwona hlanhla le ngathi ifoni ngakwazi ukuthi ngithathe ngafika ngishiya kwi reception ngaphandle ngathi ngicela ukuthi sihambe nabo selapha e reception ngacela ifoni ema security nanginika bekhona la ngayivula bathi angifaka kuphethi ngayifaka ngathi ngicela lama date nawo lo WhatsApp ama udelete into yahlala no 3 years nakulo WhatsApp noma ngivuselela kuphuma lutho niche konke lama date enibala kuwona lezi zinto engikhulunyelwa zona ukuthi yimi engenza le nto lapho ukuthi ngangiphasiphetha nobani ngithini ngikuphi ngoba ngihlala ekhaya mina ngihlala la eGoli hayi amaphoyisa nampela ethi ayangena athola ukuthi into elandelene lapha ukho nokukodwa nje ukuhlobana nalento ayenzeka lapha into abayithola amathe ngangisekhaya futhi la ngangisuke ngikhona ukhomba ngangisuke nginabantu indlela sasikhuluma khona ngo WhatsApp sikhulumela into engathintani nale yanto hayi lalela iphoyisa mfowethu hayi siyabonga ngoba ifoni sishesha silapha ukho engabe sakubanga la noma futhi masibheka ngokuline esiwenzile amafoni akakhomba ukuthi ayedonsa ekhaya ngelanga lalo wesibili umufi ukhomba ukuthi wawuse bakhomba ukuthi ibhetali sasuke uyozingela eMpumalanga ngalo la kushona lo munye ngibalelwa kuye kulento hayi bengiyeke lapha liki icalela ngithathela sethembisi ngokubamisela ukubodwa impela mabengena efonini yami ayikho into ehlobana nalento ebhalwe lapha phansi hayi ngaphuma ke lapho ngaphandle ngabuyela ngaphandle okay kuthe sekudluleke lapho kweza ke udaba osekuyilona manje lezi ukuthi ngisukumele lento ngoba ngiyayibona lento iqala yamanga kodwa egcineni kwakhona igcina isilima sabantu kwanami yangilimazisa isibili yangihlukumeza emaphoyiseni ngihlushwa amaphoyisa into engahlanga yangihlukumeza kakhulu kuthe ke ensukwani nje inyanga ephelile noma elandelwe ephelile ngiqale ngingenelwa amafoni abanye odriver nje ngiphila nabayibona ukuthi kwenzakala nakho lo kuthinteke intweni ezithinta indaba zako zonke ngithi akusho ukuthi sebeqala phansi ke labantu bakithi ngaqala wenze njalo ukuthi basemva kwami bafuna ukungijuphula manje bethi ayikhona umuntu othinteka kuye lokuthi hayi uwe olimazele umuntu mfowethu ngisekhaya negoli ngakhansela ngo2019 angisondeli kuleyo ndawo bengiza mangizo recorda kuphela mangiqeda futhi ngibuyele ekhaya ngihlala eGoli ngithanda hayi ke kuthi mangisasola lento ifuna uqalwa phansi khona ukuthi umuntu okhokhobisa lento ngoba udlamela kangqulu wakhuzwa nge3 January kwavunyelwana ukuthi akekho umuntu ozophinde sondelane nomunye ngokubi yasihlanganisa inkosi nezinduna zayo kwavunyelwana oyedwa osesayidini lalaba kade silwa nabo wazi wathi ucela ukukhuza abantu abadala ngoba yibona abaphambili kulento omunye wabantu abadala bebasho engeke emhlanganweni ngoba engafundi ukukhulunywa lento iyaqala futhi iyaqhubeka manje makufuna ukuthi ngithola kufakwa igama lami engibona ukuthi ukusala kwakhe emuva babevele besalele khona lento ubona beqhubeke nalento ukuthi aqhubeke kulimala abantu endaweni uzinzo lingabi bikho ngayithula ke leyasifarathi hayi ngiyilandele endlela engilandela ngayo hayi ngithi ngiyayifica ikhomba futhi khona abantu bangithi abaselenkeni abakilo leli side ade futhi kade sihlaselana na alright kuyadlula leyo sekuyilena ke manje ka baba uJobe osanda ukulimala ebuya futhi ngiyathola manje kufika amaphoyisa eplazini uplazini ubaba ufuyele khona mina inkomo zami isekhazo afika amaphoyisa ababulala beluzi ngenduku wamosha nje lonke into endlini akukhobelusa kukhulu uthu nje lapha kubale wonke umuntu inkomo ehlezi zodwa lapha eplazini amaphoyisa afika athi afuna mina ngithinteka le ndabeni eKasithole kuthiwa ngihlala la banana belungu ngithi indaba engasithole kulo muntu ulimale ngisestimela eMoli eMpumalanga bengino 2 days ngifikile eMpumalanga kuleli lovukulelo hayi iqale lento ngiqala ukusuma manje ngiyifune manje ngoba police station seGoli uthi hayi ngicela uma ube banalo ulwazi ukuthi ubapha abaphethe leli case kaSithole mabe nganje eMpumalanga estimela eMoli eDebonets ngangihleli khona cishe sahlala 5 hours ukusuka ntambama ngo5 cishe sashwa na ngo8 la sahleli khona kodwa kumanje ekhaya ngoba kusena lesimo kunomkhuhlane omama basazilile akulali umuntu ekhaya ngendlela amaphoyisa afika bakhombisa umonakala wenze ngakhona eplazini lamaphoyisa mayefika lapha ekhaya ngekusala emuntu ebaleni neinformation ekhishwa abantu abalahla umkhondo olandelwa amaphoyisa basebenzisa abamaphoyisa ngenhliziyo zabo ukubona basaphethe lento ubakhuzwayo akumoshakale kunjalo ke inkosi
elimala ubuhlungu uJobe lo usemall bukhona ubufakazi bokuthi wawusempumalanga emall indawo owawukuyona yayinawo amakhamera kukhona ukufakazisayo ukuthi wawulapho inamakhamera ngangishuta siyiphuzela futhi phela ayikho into angiyazi manje nje kwathi nagcinana namagenge ngigcina nezo mangivashele omzaba bami lapha nosibalo khona osibalo abahlala khona hayi ke sahlala nje lapho futhi sasibuyele wesibili bana izolo sasihleli khona kusasa futhi aphinde sabuyela lapha emall sayihlalela khona sasuke lokushini ngisho ukuthi namanje ngiphethe konke lokho efonini yami nabo futhi ngobuchwepheshe abo ngathiwa bayithinta ifoni amabeya nje befike bevula amakhamera lapha eDepones bofe bengibona ngoba ngibasendele ngangigqoke kanje fika lapho niqale isikhathi esokuthi afika leso sikhathi emall itole ngayingena zu2 engizazi kuneshort ngafini verify khona amakhamera ayongikhipha ukuthi bengilapha ngihlangana lento engilandelelwa yona manje lapha lento yenziwa abantu bangakithi abadala abakhona lapha ebuyafuthi ukuthi amaphoyisa ufuna namhlanje ufuna namhlanje umndeni wakithi ungabhekani nomndeni waSithole ngabantu abakhanda into beyibona ukuthi ayikho kodwa ukuthi manje bathanda ukuthi la kungcole khona kuyobhica igama lami lapho ukubhica umndeni wakithi. Right. Amaphoyisa akufunayo amaphoyisa aseBarberton noma amaphoyisa aseGoli la kwenzeka khona icala noma amaphoyisa ala kwaZulu Natal lamaphoyisa akudinga kakhulu. Ngabe ngikhuluma iphutha webhuti ngoba ukufika kwawo lapha akekho wayewazi ukuthi asukaphi akanjani kodwa nje afika afuna mina lapha athi kuthiwa kunomuntu engimfihlela ngithi ngihlala ekhaya ngihlala nakhona eplazini yoma seyosebenza nje inkoma belusa abahlala eplazini. Wena usuke wawenza mhlawumbe izaba zokuthi uye uhanjiswe umuntu omdala noma ummeli emaphoyiseni ukwazi ukuthi uyoclearisha igama lakho usuke wasondela emaphoyiseni station esiseduze ngokombiko oshoyo ngizamile ukufika enquthu nebala ngaphinde futhi ngadibana naye lo muntu engibona vele uyangihlupha ngimazwe ebuya ngana lokho ukuthi angimazi noma sengibonile noma angibonile ngicine ngakhona ungenelele lo police station ngokuthi sengidibane naye khona eTrobheni angangazi ukuthi ubuya ngabona vele uzophinde futhi ngakhelele ulayini ukuthi uyangibona mhlawumbe ngila enquthu enze lezi zinto zakhe azenza kumina angimazi khona ungena epolice station. Okay. Kodwa unaso isifiso sokuthi uxhunyaniswe namaphoyisa kuze amaphoyisa ngoba kubalekile talents uphenyo kubalekile futhi ukuthi usondelane nawo ngoba kuba buhlungu ikhathi eziningi mangabe kuba yiwona agcina ekuthola asisho ukuthi khona ayakwenze kona ayakubophe kodwa kwesisikhathi ngoba phela asuke ngabhaliwe kwekunye ukuthi asuka amaphoyisa nawe mhlawumbe usukuyitshela ukuthi yibo laba enijahana nabo uyithole sekudaleka inkinga engenasidingo so kubalekile ukuthi uma udingwa amaphoyisa usheshe usondele kuona uyilungise nawo eyamaphoyisa. Siqale sixolise mfowethu kakhulu ngobuhlungu balento uthe ubani umuntu owenza yonke lento ngeke ngikwazi ukumdalula la kodwa mase ngiqonde namaphoyisa ngiyawabeka nje caca amagama abo ngoba lento yomoya ingagcina ithatha iyosebenzisa igama ngendlela ongasiyona kodwa ngoba kuhle lokuthi amaphoyisa ngifuna ukudibana nawo ngoba sengigcine ngifonela amanye athi ayangifuna kodwa akukho engibonile kodwa umuntu amfunayo athi kuthi ufihlwe yimi engimondla ngithi ngimondla ngani ngoba ngino2 years zonke mina ngingasebenzi ngihlalele ekhaya ufihlwe yimi ngimfihla kulo yabo sizwa kahle right mawuthi amaphoyisa ase South Africa noma ungeke kube nasiqiniseko akhona osuxhumana nawo ukhulumisana nawo mfowethu siyazolana nawe kakhulu nathi siyi-clean governance sizozama ukulekelela ukuthi amaphoyisa ase South Africa sizwe ukuthi ungalekeleleka kanjani ukukwazi ukuthi udaba lakho luphatheke ngendlela kepha ke asikuthembise nakho uma ukuthi osolwa kukona kuyikona asinawo amandla ukuthi siphikisane nengalo yomthetho kepha ukuthi ukwazi ukuthi ufike uphephile emaphoyiseni singakulekelela kulokho siphinde sithembe ukuthi mfowethu uzokwazi ukulekeleleka igama lakho liclearisheke angithi wena uyaqinisekisa isizwe silalele sonke mfowethu awuyena uJaskey lutho mbomvu uyabona manje nje into engakwenzela yona mathiwa nje uye endaweni yakithi kwakhomolo ngaphezulu
ubuze nje likhona nilanga elilodwa la wabona uDlubheka kuthi ukhombe bani wakwakhomba bani esibhamu noma wenzani waba nje selwa nobani uhlupha abantu kanjani nodwa umbiko ngokuthola kodwa abantu abakhanda lento ezizweni kugcina manje ukuthi kwaphela mina nginegama lilula igama labantu bayalazi kulutho umuntu emukela into akayizomuntu ewumakhelane wakhe ethi hayi lo muntu njani lo muntu ukhanda into yakhe ewubola nje kulo muntu akalimaseke isibila sipikisana amaphoyisa ukuthi awenza umsebenzi wawo mawukhona kufuneka kwenza kodwa abantu abese ukusebenzisa amaphoyisa ngendlela ongesiyona entweni esuke ilandela umuntu ethatha amaphoyisa wasele ngokuthi yena ufuna ukuthi kuhlukumezeke lo yamuntu wase nenjongo ukuthi kufuna abe lo yamuntu ulele phansi ngomthetho. Kubuhlungu bakwethu asike sicacise lokhu umculi lo ophila ngawo umculo so ke sizwa ubuhlungu ngoba uthi umsebenzi wakhe useze wawuyeka ngoba ufaka impilo yakhe engcupheni akakwazi ukuthi aqhubeke asebenze namanje uthi usekubhaceni akakwazi ukuthi bazile kahle beumndeni ngoba kunenkinga ekhona ekhaya and kumphatha kabi ukuthi kuzoba salimale umuntu kukhonjwe kuyena kuyinto ebuhlungu uthi bangaka abantu asebekhonjwa kuwena bawu10 laba nje abalimale ngodlame umzala kuphela ungakhonjwanga kumina kodwa bonke laba bakhandiki lokhu njani ukuthi akuba abantu ababekwe egameni lami kuthiwa uDlubheka obulele bonke labantu makuhlangela imihlangano community efunazo zonke lezi zinto phansi usho ubuze emhlanganweni ukuthi lo muntu obantu uhambe kimi ngeke ngabangani naye nje kodwa nje ilanga elilodwa phela ngikhuluma ngabantu bala endaweni ukuthi ubani ongasume ngangaqabana nalo muntu sibangana ukhona umuntu ongaphuma kube ubulala umuntu wazimbulala likwenza kwaze kwanzima awuyitholi impendulo bathi ubabulala nje bamama Should nje kunandisa ngobe yini ngoba phela lento iyangidida ukuthi mase bekhandile ukuthi uthimi ngiyavuma uthimi ngimbulaleleni lo muntu benzeni waweza ukuthi ungixabene naye kuphathe sibangana waze kwanzima abantu base South Africa clean governance has been requested to air this evening nangu umntwana wezwe lakithi eSouth Africa officer ukuthi aclearishe igama lakhe mfowethu kulungile siyabonga ngesikhathi sakho sizozama nathi uqinisekisa ukuthi usizo lokuthi ukwazi ukuxhumana namaphoyisa uyalithola kukwazi ukuthi kulungiseke udaba lakho kepha siyakuthembisa ukuthi uma unalo icala asinawo amandla asinake singakwenza angithi wena uthi cha lutho akekho uhambe ngesandla sakho kulabo abahambile nisho yedwa mfowethu ngoba nalamhlanje ngihamba leli icala ngishaba kubomufa bazi ukuthi ngaboshela into yakubo akunafakazi akunalutho nje ngithi ngakuyonandiswa nje ngami lapha eBosberg okuhlungu kakhulu amaphoyisa amaye ngibopha ngiyathola ngaphandle angena ema-oneni ngokuhlukana kwawo athatha imali kwelinye athatha u30,000 kwelinye athatha 20 athi ngithi ngangithunywe yiyo lawo ma-on ngiyaphuma ngiyanuwaphuwe ejele ema-oneni ngento engayazi yodwa amaphoyisa asebenza ukuqoqa imali ngegama lami ema-oneni ngaphandle yabona bani lo hlelayo eceleni hayi uyikhulumela nefoni lo ngahle oh okay right sesiqeda mfowethu uthi noma ngakuthiwa kwenzekani wena uclean awunasidumbu awunamuntu ombulele kukona konke lokhu uyasukeleka njoba ngitshela nje mfowethu nayi ifoni mhlawumbe mina neminyaka ela ko6 ngiyiphethe angazi ngiyishintshe ngakhuluma manje athathana ifoni yawenza zonke umhloli bena anginayo into engithinta la kundikhona umuntu angabulala engawabulawa yimi nezandla zami okay kodwa ngegama labantu asebelakhile ebantwini mabefuna ukubulala ngesikhathi bekufaka leyo nto namanje njengoba ngiqala ngiyibika lento angibhekile umuntu owasithola ozoza kimi la akuvele khona umkhuhlane kuyibo laba seduza athi kuvele kuliwa nabo ade belobe behlasele ekhaya bafuna ukuganga kubafuna kube lento ezokuthinta ngathi kunomsindwana khona lapha mase beqhamuka ngemuva befaka induku kwaze kwanzima okugcina engifisa ukukwazi endimeni yenu yomculo awunamculi omsolayo noxabene naye inkinga uyisola kubantu bendawo ngasekhaya
ngabe udlala ngabaculi qhawe amachegu nje amaningi mabili mathathu nje akakhona lapha ebuyafuthi abulala nje le ndawo ehleli kuyona yilo ngahlakanipha manje lo abalelwa kulezo zinto labo bantu labo ukusebenza nje ukugaga ukuthi konke la kufuna kufike khona abantu yiba abakhanda lawo matulo. Siyathemba abantu base-South Africa nimzwile uDlubheke eyisholo yena ngomlomo wakhe akukho umculi kaMaskandi ake wathi uyamsola noma ukuthini uthe amaxhegu alaphaya ebuya futhi nani bantu bakithi yekani ukubhebhethela amanga nisho into engekho kumanje sinalenkinga esinayo nje amanga yekani ke nani ukusebenzisa amagama abantu angavange abalwe umuntu niloke nwabhala la nibhala nento ezingekho kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi impilo le naye udinga ukuphila njengabo bonke abantu kubhlungu ukuthi aphucwe ilungelo lokuphila ngokukhuleka agcine esesabela impilo yakhe ekhambe kuthiwa ubulele abantu siyaxolisa kuwena Mfoka Khuzwayo ngesimo obhekene naso sizozama nathi ukulekelela la solekelela khona as clean governance in terms of trying to make peace phakathi kwakho nomthetho kodwa ke kweyakho nabangani bakho labenijahana nabo asinawo amandla ngoba asibazi inini nazanayo futhi uNkulunkulu angathi angakuphephisa namathonga akini sesiyoxhuma kusasa sizame ukuthi senze ukuxhumana phakathi kwakho nabo umthetho siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu Mbomvu nje ithuba unike lona nesikhathi okunike sona okwesibili sengigcina ngibikile lolu daba enkosini okay ukuthi nakho ukuthi nantu udaba befuna abantu abadala endaweni efuna uzosiqalela futhi lenkinga esisuka kuyona esihlalisa abantu iminyaka emibili behlele ezikhotheni bayiqala futhi ngokuyikhokhobisa ngezinye izinto ngemuva sengilifakile enkosini lolu daba iyalwazi manje mangabe sekudlulile konke lokhu uyophinda uphindele emculweni kaMaskandi noma ngeke sisakubona emculweni bekunje ngoba ngihlamluka namhlanje nobani la khona azi ukuthi anginayo sikhi sithe nginaso mina endaweni engaphandle kwakithi bonke lezi zinto ngikhandelwa zona komsinga futhi kakhulu impela emsinga bangibona sebangiqedile abantu bakithi kule ndawo ngingaze ngithathe lutho nje lwakhona yikho namhlanje ngigonyula ukuthi akekho umuntu enginenkinga naye ezizweni zasemsinga ngiyaphila futhi nabo abaningi okunamanje ke mina kululu ngisangenza noma yini ukuthi ngibuyele emculweni ngoba namanje ngihleli nayo imiqulo yami eright ngibona ukuthi funa bese ngiyisebenzile lot kunzima kwakuthi egoli uzoya kanjani ngoba labantu baphithiza yonke indawo le koze kwanze bakwethu siyabonga kakhulu Mfoka Khuzwayo uNkulunkulu akusingathe nenyanya zakini engathi ungaphepha kona konke sesiyokuxhuma kusasa sesizame ukuxhumana nabo umthetho siza ukuthi udaba lakho lingahamba kanjani inkosi ikubusise siyabonga ngiyabonga kakhulu Mbomvu okay bakwethu sibonge kumculi kaMaskandi oye waba nathi namhlanje ezobeka udaba lakhe la engaphathekile kahle khona esolakala entweni embi esabekayo nani bantu bakithi siyabonga ukuthi nibe kanye nathi nisivakashele kulesikhathi samanje siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzoba nomusa nakunina singazi mhlambe labakhona abafuna ukusiriportela kona esingakulindele ngingazi ukuthi bazothini Mthandeni noMduduzi nani beningena kuyona le ndaba Mthandeni bungena kuyona le ndaba yomculi kaMaskandi uqeda kuphuma kuDlubheke hayi bekuyimibuzo nje emncane kodwa hayi sekudlulile ngoba siphumile okay kukhona mhlawumbe ubukwazi singamlandi akakekho kude khona okwaziyo mhlawumbe okuhlukile no hayi lutho hayi bekuyimibuzo nje emncane hayi okay siyabonga qhawela amaqhawe sibonge bakwethu makukhona othi cha le ndoda inamanga kulokade kusho yena wazi ukuhlukile socela ngena asho ukuthi hayi mina ngazi ukuhlukile Mduduzi khona okwazi ukuhlukile Mduduzi Mduduzi hayi angathi Mduduzi wakhetha ukuphosa bakwethu nilale nomusa uNkulunkulu abe nani sohlangana futhi kusasa siyabonga kakhulu